nang litang lilo karbi risonim so arong aje nang litang lilo ningkan tharo kresil kebra troksi kebra pli aningkan pen katalon kapang ceng pining ningkan suri hinira kresil keb aningkan an di kebra po ang deng nang pleng tanglo Karbia ke pur kimolo alira cham ke donai lapen ke thenai arong aje hello karbi risinu so arong aje wak petnon somindar arat doan Sidi Pekok lagi gicing thang lepen alira cham pi dono nang pli kebra phong deng karbi risonim so arong aje lo Card news bitu hin pen sangkur arat doana phanta Likebra phong deng karbi risonim so arong aje hirjumi lepen kardom pajari Cardon Kebra Pong deng karbi risonim so arong uji terlang sujudang aklamalong sing mirjeng long mirjeng ang kisun. Kat news of Birta Thanbang Harmony Bay pan Mr. KYF 2019 anong ekipajir. Lang pidhangi Real Bank kahin pen Jammu Kashmir along okjumplan arideng apran kidam anok be marpan milur ki kai pen kachikimo Kardom karbi prime time along penili filburn kropi non bir tang ton pen arjoik tha ronggetong lama kang thur tidim kang duk pen tarolang sejutang aklam along kitalon bompli kebra phong deng karbi sunem so arong je along misu thiason munich jeng toy jeng nia son si theklong Karbia jutang jubat pindeng sumpot lam tumo kirai kom kipachan la pen sumindara dang kipacha thang je phanpura karbi jutang asong mati karbi cultural society pen pharu kresir kebra tros kebra planning kan pen angthun plut play karbi sunim so arong je katalong nang pangchenglo difurong ni hang karbi club pen karbi sunim so arong je pangchengsi pini arnian ke karbi sunim so arong je katalong arta ningkan kebra phwa heman nang leo Ronggetong lama kang thur lapen tidim kang duk pen katalon ke pangcheng plikebra phong deng karbi sunim so arong jelong kat news sabitung pen ke pangrum dun meklib lap abirta lahenlo तो कोसों से थेगलोंग मा लांगने से अलमा लांगने दागमा नी लांग मासे जी भाई आप कहाँ से आए हैं उत्तरांचल से आए हैं तो आप यहाँ पर आके उपस्थित हुए हैं ये सारे देश देखे आप करबी देश से तो आपको कैसा लगा है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अपना देश का जो है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल आज भी है और हमने आसाम या कार्बी आंगलोंग जैसी जगह में अपना ट्रेडिशनल आज तक इन्होंने रखा है और हमारे देश में क्या संस्कृति है तो ये बच्चे लोग को भी समझ में आएगा कि हम लोग ये हमारा भारत देश इतना बड़ा है उसमें अलग अलग टाइप के ट्राइब्स है और अपनी जाति को अपना धर्म और अपने देश को उसका जो कल्चर है उसको अच्छे से बचा के रखा है आज तक pakor jago dalam alam ti asap tu langit nah hani tha nal tu ke kan ho kosol solo 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 anke jangan tumke la kene sokloi ki kana hula kan pahulun ke haulang orang langat dik po bedelen ke la bukan langat tumsi orang nam tipi अच्छा tipi kang pohon ke hodun po kan cipu angke kan cipu nal tu ke jir ka dam ji gadi jir ke dam alun lun thek ma sab se ba thek thai teni adlo oi ta Difu kat news Birta Thanbang Harmony Bay phan pining Mr. KYF fanong e pajir non taralang solong kedobom karbi sunim so arong jelong si la suanong e biasang hu chepalong dun Plikebra phong deng karbi sunim so arong jelong pachatong dun si United Karbi Youth Association pen kibi Mr. KYF 2019 kachipate along kat news Birta Thanbang Harmony Bay chepalong dun adun thu mate first runners up Sarvin Teron lapen second runners up Sarim Tiso tumsi chepalong Langpidhangi Real Bank pen thang trainer cap arni difrong supi along Jammu and Kashmir along ok chumpran arideng apran amui ke damanok bemar phan milur kai si chiki modam
Langpi Jahangir Rural Bank pen thang ner cap arni difrong sepia long milur kaisi Jammu Kashmir along okchum pran ariteng apran kedam anok be marapan milur kaisi kimodun. Langpi Jahangir Rural Bank kamai pula bencho kamar chikimu amorong chitong dunsi mon same milur kaidun. Ladak kachathan kenang sot thang krip clear ni Jammu Kashmir along okchum pran kateng kheng pen bangpli kebra pli CRPF anok be mar apran dam nanglo. Amar dekhor bohuto সেনা আৰু CRPF জওয়ান কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত শহীদ হ'ল তেওঁলোকৰ স্মৰণ কৰি আজি আমি লাংপি দেহাংগী বেংকে তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধা অৰ্পণ কৰিছোঁ এই সূত্ৰে আজি আমি তেওঁলোকক আত্মাই যাতে শান্তি পাওক এলা মমবাতি জ্বলাই আমি সকলো ষ্টাফ লাংপি দেহাংগী ৰুৰেল বেংক ডিপুৰ হৈ তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা অৰ্পণ কৰিছোঁ আমি আজি এই সন্ধিক্ষণত আমি দেশৰ হৈ আমি সকলো দেশৰ লগত আছো যাতে এনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকে শাস্তি পায় আৰু আমাৰ দেশখন সুৰক্ষা হওক আমাৰ যাতে সেনাৰ মনোবল বাঢ়ক এই আশা আমাৰ Normalam sopor phanbir tamo ingto paniksina Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina cusur ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepaking cita. Madhari, lo nalom Clara Beauty Parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phan kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadar ipin binahong rignot. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair forming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc.
For more information, please contact 6001 863 460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mo phi bothot bir talong wang thulo Karbi Anglong arlo is Sivet TV News channel lake Kat News hanlo Kat News hin pen plikebra phuang deng Karbi risunim sa arong jelong dun pen arjuik tha alam inke nang thanik tha po sai deng dun lo labang so sai lake risunim sa arong je nang kilang duna tuma phansi panong pen deng iklo Kat News pen labosona sai ke deng duna putha Karbi Cultural Society amai pu Chandra Singh Croy hin pen Kat News aphan ning aklong pen kachuro pajir Naliphan nilitum Kat News ahin pen kacor juji alam thela pohelo nilitum kemang kala helo je Karbi Cultural Society aputhak mate ilitum apindeng support ilitum culture aputhak kachiteni tum do olo kelang atum do mene sa kachetin tum do olo lasi la bangsu aning puthot o kimi tum lok ke thap thuji phan nilitum la bangso na nong ACP ponlo ason son karju padu ponlo lasi la bangso asai claim that pinangli Kat News atum han koso nang ning pen kamatha pona kopisi pajiruni Labangso saya yang deng pon lagi kat channel aphan chururi une churu parpik lo nili ninga klongpen athe bangke Karbi jutang song lapen Karbi jusun sorong aje ahokpet Karbi akhe jutang kang thur pon aphanang le tumar di pipon thek lake isi ke me parpik alam nili matha tasa hok lo mo penang li pachini lo ke ong do ngatum Karbi jutang asong lapen ke Karbi jusun sorong aje aputhak klar dak bekacini ni atum pinang handu lapen ket he ketum aphan nalatum karju teng beng thak the ketum nalum nong ke pajir pondo lage me pigalam la solong nili aku kiru pontu bangala hello kato kawe Karbi arara tum aphan nili la kat channel hin pen la bangso kat channel kelang bom arara tum aphan nili ke pachini kan tungala hello Karbi jutang jubara song amhang ke thek lake nengkan paru krisir kebra troksi ar koye cikru thong kebra ni sita rongaji emang nang thega bangke nengkan paru krisir kebra troksi kebra plan nengkan si bangkal bisar palam thelo apo mangke thega sulang thinun sidu puason athe bangkala hello ilitum kadog bede chini potahai non ilitum ke tok bom rumana dak ke em lake nengkan paru krisir kebra troksi kebra nengkan malom ake hai roi ni hiatum ke Japon pen isi roman script a movement dolo hala bangso a movement ke claim bom ahut roi hi pen jenglo kalang di jir po tumaphan police atum nep pen hem kang sam ke beng damahut hala hem kang samalong se ke chingwai je ilitum non lamelam chong mo ke ilitum claim bom lo roman script atak ke hang aputak itum che song lo sita itum owe kimia tum jong si jutang jubat kapang chomo claim pon pe pulo tangte ke bang jilang itum ke bangke isi akatikuk te tanduji pumathasi alang itum jela lo chingwai hala so ke chingwai atengsi nengkan paru krisir kebra troksi kebra planning kan Karbi rusunim sorong aje amhang pathek la so pena pia bangke ningkan hini ningkan ke thom talon pondet pena pi
rongaje phan kachari ke chalam pon isia songa kenang sot doko lasi Paro Christian Kebra Troxy arkoy chiklo si karbi risunim so rongaje kachari ponje phan karbi jutanga song mate karbi cultural society amhang ko tet lapen kechengsi amei pho bangke lunseti munglo kongchun banga bangke rowing hilo thik lasonak thaksi halak karbi risunim so rongaje 1974 ning kanang bicheng hut hala bang sohut amai pho bangke karli tang jona sing terang lo akong chun bang bangke rowing hi sinili hin penalang lituma phan suri kurbang thu kardom pajirje yokje ate alang lituma kemang alang tum kabor idekang se pinianian litum suri amuni litum cetong pen methanga ke jutang jubat ilitum ke cepak langlong kacirim kacibi ilong awar sai kelong kurang thuna lepan alang le Karbi Cultural Society am hang ke thek lapen ke YM am hang ke thek same kaddo ga lam litum han penang ana lam ke nang pajir milolasi ning thelo Karbi risotum ki thurmi risot ejang tup same non e frank ban mangke Karbi Cultural Society kopima KYF kopima komasik cari pon bama labang so puthak ke alang litum tawe kachini poni phan bori pop mangke niltum taning thopolo West Karbi Anglong Bachalang So Thana Kiparlo Sitoya Dongalong Thang Trainer Cap Ani Koila Kiroya Truck RJ14GC 2542 Dolongalong Chingkoi Pit Pusi Katni Salong Birtanangle Bachalang So Thana Kiparlo Sitoya Dong Adolongalong Thang Trainer Cap Ani RJ14GC 2542 Huma Truck Koila Kipon Bamhut Dolong Chiti Malong Janglut Pusinil Tuma Perangke Katni Salong Birtanang Pali Birta Tenke Ton Sir Cap Kiponang Jet Truck Ton Pikep Akoila Kart Hanga Jok Dolongang Bong Jangnang Lutlo Pusi Kiton Kilang Atum Ningje Dalong mula to 1 বছৰ হোৱাই নাই কন্ট্ৰাক্টৰ আৰু ডিপাৰ্টমেন্টৰ গাফিলতিৰ কাৰণে দলংটো এতিয়া এক্সিডেন্ট হ'বলগীয়া হ'ল আৰু গাড়ীও ওভাৰলোড গাড়ী কি আনিছে এটা কয়লা আলুত আনাৰ কাৰণে যিটো ৰাস্তা দিকে 9 টনৰ কেপাচিটি আছে তাত এটা 9 টনৰ অভাৰ অনাৰ কাৰণে এইটো এক্সিডেন্ট হ'বলগীয়া হৈছে ঘটনা কেতিয়া হৈছে এটা ঘটনা যোৱাকালি ৰাতি জাগাৰ নামটো কি এইটো তো সাংসুকি আৰু চিতৰডঙৰ এইখিনিত তুলিয়া নদীত যাং মাল কি আছিল এইটো গাড়ীত মালটো কয়লা আছে কয়লা কয়লা লৈ যাব এটা এটা কয়লাটো মানে ইয়াতে আনিছে নেকি ইটাভাটা ইয়াতে আছে ইটাভাটা ন Birta Bangkela Panskang Ton Paniglo Domi Thagmi Kormang Thu